današnjeg okupljanja je 7. po redu Festival nauke Busy Fest. Festival živi još od 2011. godine i pre ove godine dešavao se u Gradskoj kući u Somboru, a pre toga u Ivo Ribar školi. Međutim, kako je raslo interesovanje za festival, kako učesnika, tako i posetilaca, izmestili smo se u veći prostor i ove godine dobili podršku Somborske gimnazije Veljko Petrović za održavanje festivala u njihovoj sali. Ja sam jedan od koordinatora festivala i svoje uloge mogu da kažem da sam prezadovoljna sa odzivom festivala ove godine. Preko 250 učesnika, osnovaca, srednjoškolaca, studenata i njihovih nastavnika, mentora. Ove godine po prvi put je festival međunarodnog karaktera. Imamo goste iz Baje, iz Osijeka, iz Banja Luke. Kao i protekle 2 godine, festival obuhvata naučno-eksperimentalne postavke i naučno-popularna predavanja namenjena različitim uzrastima i jedna i druga imaju za cilj da popularišu nauku među decom i mladima. Želela bih ovom prilikom da se zahvalim direktoru gimnazije Fekete Ladislavu što nam je pomogao u organizaciji ovog festivala i ustupio nam na korišćenje ovaj prostor. Takođe, veliku zahvalnost dugujemo volonterima. Ove godine je velika zainteresovanost za volontiranje. Preko 35 mladih se javilo da volontira na festivalu i zaista ničeg od ovoga ne bi bilo da nije bilo njihove pomoći, tako da smo im veoma zahvalni. U ime gimnazije Veljko Petrović Sombor želim sve vas pozdraviti i zamoliti da prihvatite sledeći predlog. Ovaj dan je veliki dan i da proglasimo ovaj dan praznikom za budućnost, za našu, za vašu budućnost. Festival nauke, Gradski festival nauke ove godine postaje i poprima međunarodni karakter zahvaljujući prvenstveno prijateljima iz Osijeka, Baje i Banja Luke, a istrajnim angažovanjem Ene Horvat, Sanje Balač i Saše Brzakovića gimnazija može i želi da da doprinos da ova gradska manifestacija bude garant budućnosti mladeži koju zanima, koja pokazuje interesovanje prema nauci. Hvala svim učesnicima, predavačima, volonterima, profesorima, nastavnicima koji daju ogroman doprinos da ta naša budućnost, vaša budućnost postane što izvesnija. Hvala vam. Ovo je posebno diodno kolo. Kada mu smanjim napon i zaustavim ga, vi vidite da je to samo jedna dioda, samo jedan red dioda koja se naizmenično pala na 10 krugova. Kada mu povećam brzinu, on se okreće toliko brzo da vi vidite samo krugove. I zavisno od programa možemo da napravimo i sat, i znakove, simbole, slova, što god poželimo, ali ovaj program trenutno radi ovo. Sve ove diode su u stvari pale pojedinačno, svetli samo jedna u istom vremenu, ali su dovoljno brze da naše oko ne može da uhvati tu promenu i vidi više upaljenih odjednom. I ovo je poseban program koji zvuk odavde pretvara u svetlost signal. A ovo je RGB traka i kada vrtimo crvenu, zelenu i plavu možemo napraviti svaku boju na svetu.
Stojanović. A moje ime je Iva Hajnal. I na Fizi Biziju predstavljamo srednju muzičku školu, to jest smer dizajn zvuka i muzičku produkciju. Ovo je prvi elektronski instrument Teremin. On se svira bez dodira. Nemamo kontakt sa njim. Sastoji se od dve antene, jedna horizontalna, jedna vertikalna. Ova služi za jačinu tona, a ova za visinu. Sastoji se i od kutije u kojoj se nalaze dva električna kola i zvučnik. Pomoć zvučne kartice i naravno raznih dodatnih efekata. Deci dočaram im, pokazujem kako da čuju sopstvenu boju glasa, što njima stvari jako interesantno i lepo za čuti. Ja sam Luka Sić, dolazim iz gimnazije Veliko Petrović. Ovo je moj auto koji sam napravio sa svoje dva drugara. Pravimo ga već 2 godine. Motor je od Juga, kao i mnoge druge komponente. Takođe, treba da bude trkački auto, zato smo morali da modifikujemo stvari kao što su vešanje i leto volana, tako je bio auto pogodniji za veliku brzinu. Ovo je Jugov motor iz Juga 45, koji smo mi rastavili kompletno, zamenili sve delove, tako da bi trebalo da proizvodi otprilike istu količinu snage kao kad je došao iz fabrike. Ja sam Meneta Mlinar. Ja sam Anja Tomašević. Mi smo iz škole Sveti Sava Sombor, tehničar za zaštitu životne sredine. 4. smo godina i ovde predstavljamo reakciju sode bikarbone sa limunskom kiselinom. Stavili smo 4 kašikice sode bikarbone, dodali smo boju i sipali smo limuntus i dobili smo, kako mi hemičari kažemo, reakciju to jest ogle sa vulkana gde se izdvaja ugljen dioksid. Sad ćemo vam pokazati. Dobar dan, ja sam Astrid Kalazić, dolazim iz prve gimnazije Osijek iz Osijeka. Mi danas ovdje imamo 3 radionice, na jednoj radimo kaleidoskope, na drugoj izrađujemo vulkane i erupcije i na trećoj radimo malene lava lampe u epruvetama. Znači, mi se općenito bavimo u školi i trudimo se popularizirati STEM područje, znači biologija, fizika, kemija, matematika. Također sudjelovali smo već u više tako znanstvenih nekih manifestacija i kada smo čuli za ovo odlučili smo doći zato što volimo takve stvari i mislimo da u STEM područjima leži budućnost i mi želimo mlađe djece educirati o tome i zainteresirati ih da shvate da fizika, biologija, kemija, da ti predmeti nisu bauk, nego da je to zanimljivo i da eto, mogu se tako zabaviti i učiti. We are a team from Hungary. We made games for this event. It's an adventure game. It's a video that we made for a Hungarian TV show. It's a puzzle game and it's a Prezi. Prezi is a Hungarian startup. It's like a PowerPoint. You can make presentations, but it's more simple. It's our first time here. This festival is interesting because there are so many programs. The little kids, they are interested in these games, and the adults are interested in Prezi, for example. Yeah. Ćao, mi smo
učenici iz Banja Luke i srednje škole gimnazija i dakle mi smo ovdje prezentovali grad čuda. Dakle imamo više animacija, imamo na primjer poznati Hilbertov hotel, neke zanimljivosti o Parizu, neke zanimljive logičke igre. Također imamo neke isto igre za djecu, imamo i primjer hidrauličke dizalice, dakle koja radi na principu da sila koja se vrši na cilindričnu cijev se prenosi ravnomjerno i pritisak se prenosi ravnomjerno. Htjeli smo kroz zanimljiv način da predstavimo mnoge neke zagonetke i u matematici i nadam se da se gostima svidjelo. Mi smo iz srednje tehničke škole iz Sombora, smjer tehničar mehatronike. Ovdje smo napravili paljenje osvjetljenja pomoću zvučnog senzora. Evo, pokaži sam vam. Tako isto i gasimo. Tu imamo još kao simulaciju. Simulaciju imamo kako se roletne podižu i spuštaju u 4 stepena. Evo. Tako isto možemo i da podignemo. Imamo paljenje vatre pomoću hipermangana i heksametilena. Evo ga, sad ćemo da vidimo samo malo. Ovo je aplikacija koju smo mi napravili. Sada regulišemo LED diodu u kojoj hoćemo nijansi. Ja sam Nemanja Majski, dolazim iz osnovne škole Dositej Obradović. Ja sam u timu koji se bavi programiranjem, ovo nam je prvi tim na plakatu, tamo što smo okačili. Sa mnom su tu još Marko, Dimitrije i Aleksa. Znači, mi smo napravili ovaj Arduino klavir. Znači, radi po principu robota, ovog robota. Znači, to je Arduino procesor iz koga polazi struja i dolazi do ove žice i vraća se nazad. I postoji određen broj milisekundi dok se to desi, ali i struja također ide i u ovu vodu i tu je. I pod naponom je, ali to ne smeta strujnom kolu u brzini toka. Ali ako mi stavimo ovo, počnete da svira. Sviši mikrofon. Valjda se čulo, ne znam, ali da, počne da svira. Evo sada se valjda čulo, znači počne se da svira zato što počne nas da puni strujom. Znači naš prst puni strujom, što uspora strujno kolo i Arduino procesor detektuje da je struja došla
kasnije nego što treba na, recimo, Vuta žici. U programu je napisano da Vuta žica predstavlja ton La, znači odsvirat će ton La, dok je to tako. Se zove kapacitivna provodnost i na tu foru rade i tableti i mobilni telefoni kao i neki drugi touchscreen uređaji. Festival su ove godine podržali Centar za promociju nauke, koji nas podržava već 3 godine unazad i iz godine u godinu dobijamo njihovu sve veću podršku i na tome smo veoma zahvalni i drago nam je što prepoznaju značaj ovog festivala. Pored njih, festival su podržali i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje i grad Sombor i voljeli bismo da, ukoliko i oni proprate dešavanja na ovom festivalu, da uvide našu potrebu za još većom podrškom, jer je sve veća zainteresovanost kako učesnika, tako i posetilaca za Festival nauke u Somboru. Dobar dan, ja sam Aleksandar Brzaković, jedan od organizatora festivala Fizi Bizi. Ove godine je to 7. festival po redu. Započelo je pre 7 godina u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar, gde je profesor fizike Sanja Balać pokrenula tadašnji festival nauke, a kasnije je on dobio nov naziv, odnosno Fizi Bizi. Upravo taj naziv tog festivala dala su deca, odnosno učesnici tog festivala. I evo već 7. godinu zaredom festival raste iz godine u godinu i ove godine je prvi put festival postao međunarodni festival, time što učestvuju 3 škole iz inostranstva, tačnije gimnazija iz Osijeka, gimnazija iz Baje, iz Mađarske i iz Banja Luke imamo goste iz Republike Bosne i Hercegovine. Posećenost je jako dobra. U razgovoru sa profesorima i sa učenicima dobili smo potvrdu da je organizacija jako dobra, zadovoljni su i materijalima i radionicama, a posebno decom koja su u stvari došla da vide njihove prezentacije. I ono što sam ja mogao da primetim je da su deca zaista zainteresovana za rad i za učešće u njihovim radionicama. Posebno bih pohvalio predavanja koja se odvijaju na drugom spratu Somborske gimnazije. Imamo 10 predavača, u toku je 3. predavanje po redu. Predavači su iz Sombora, Novog Sada, Zrenjanina. Imamo predavače vrhunskog kvaliteta, svi su to profesori stručni u svojim oblastima. Imamo nameru da sledeće godine proširimo festival, vrlo verovatno da će biti više učesnika iz okruženja, a sve u cilju promocije nauke i pokušaj da deci približimo nauku da bi oni mogli što lakše i bolje usvojiti nove nastavne sadržaje u njihovim školama. Zahvaljujem se svim učesnicima, svim organizatorima, svim ljudima koji su na bilo koji način doprineli da ovaj festival zaživi i da traje ovoliko koliko dugo traje. Uživajte i dođite nam i sledeće godine ponovo.